bafowethu sanibona nonke wanwane obile lawo manandisa ansize nganayivungelo engawaphuza amanzi emfuleni awaphuza ekhaya ngoba sikhonisa lwazi masibanda sewakha amanzi bafowethu. Namhlanje soyesiphothi u-DJ Sintu Sabantu uzonitshela ukuthi utholakala kanjani, yini ofanele uyazi ngaye, yini oyilandileyo la emculweni, futhi umculo wakhe ugqugquzela abanjani kanjani bafowethu. Namhlanje bafowethu sokhuluma naye kuqhoma. Ma-Afrika asibambaneni bo, Ma-Afrika asibambaneni bo, Ma-Afrika asibambaneni bo, Ma-Afrika asibambaneni. Ngixakile phambi kwabantu ngithi kuwe tshela abantu ukuthi ungubani wena. Suka ekufika point u-DJ Sintu lona sanibona bafowethu, ngiyabingelela kuzona zonke izinkalo. U-DJ Sintu Sabantu lona isizwe ephuma le eMphafeni. Mangabe ufuna ukwazi ukuthi eMphafeni kuphi kuyafuna ungifonele. Kodwa mina ngifuna eMphafeni bafowethu. U-DJ Sintu Sabantu isizwe lapha emculweni bafowethu. Njalo isafika emculweni lapha, isizwe lapha kwi-house. Kunjalo mfowethu. Mfowethu ngicela ubingelele abazali bakho, bingelela umamakho, bingelela ubaba wakho, bingelela wonke umuntu okwaziyo. Ngitshele ukuthi u-proud kangakanani ngaye lo muntu lo wazi wena njengamanje. Ayi siyabonga-ke lo, siyabonga. Bafowethu ngiyabingelela kuzona zonke izinkalo emakhaya lena, ngibingelela ugogo wami, ngibingelele uma wami, ngibingelele bonke abafowethu, ngibingelele bonke nje abantu abazi u-DJ Sintu. Ngibingelele konke nabalandeli bethu bafowethu kuzona zonke indawo. Ngiyazi ukuthi u-DJ Sintu sebeqalile ukumazi bafowethu. Ngiyalibingelela kuzona zonke indawo. Ngifuna ukunitshela bafowethu ukuthi u-DJ Sintu uyanithanda nonke bafowethu. Mfowethu ngicela ukwazi ukuthi emculweni ungene kanjani, futhi yini le eyakwenza wabona ukuthi mina ngingumculi ne. Mfowethu lento yomculo mfowethu, mangabe ngisho kuwena ungacaba isimanga kumina ngendlela ekwenzeka ngayo. Mina mfowethu emculweni ngathi mangihleli nje endlini kwaqhamuka something nje ngitshela ukuthi angiye studio. Ingoma ebengisuke ngibhalile kwakuyingoma eyithi sakubona Ntombenhle. Leyo ngoma bengiyitshela ukuthi bengiyitshela ukuthi leyo ngoma ngizoyidlala ngomaskandi, kodwa kwafika lapha ekutheni lo muntu engafikela kuyena kwatholakala ukuthi akakwazi ukumdlala umaskandi. Yayibona lonto. So kwasekuhamba wasethi cha awuthi sizame ngapha kunomhlobo lo engikuwona mina engikwazi ukudlala, sibona ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sidlale yini ingoma. Kwatholakala ukuthi hayi siyadlala ne-voice ngathi yavuma impela, ngagcina nami sengingene kanjalo kwi-house. Kunjalo mfowethu. Ucula umaskandi, uyacula umaskandi, uyashaya ingoma uyahlaba uwe. Nakho usuka kumaskandi manje uzongena la ku-house. Yini ekwenze wacabanga ukuthi ungenza ngcono ku-house kunalento oqale uyiyona mfowethu? Cela bachazele abantu bezokwazi. Into engayisho mfowethu, ngoba ngisho nje ukuthi emculweni mina bengikhonze kakhulu kumaskandi, yayibona lonto. So kwasekutholakala ukuthi khona mangiya e-studio ikhona lona la ngisa lapho kumele lingise khona, ngagcina nami sengingenile khona lapho kwi-house. Kwawukuthi umaskandi awuzondi ngiyawuthanda loyo ngisawuthanda ngendlela, kodwa manje sengikhonze lapho engikhona nami senginothando layo lento, sengeneliseka ngalapho engikhona, yayibona lonto. Mfowethu ukusuka kwakho kumaskandi uza ku-house, suku-house manje yini into ongatshela abantu ukuthi awuyisoli ngokusuka kumaskandi uza ku-house? Into engayitshela abantu bafowethu, ngoba lapho engikhona kunothando, nginothando nami nabalandeli senginabo abawazi ukuthi bangisupporte ngoqiniso. So angiyisoli ngakho ngoba sekukhona abantu abakholelwa kumina kakhulu emsebenzini wami abawuthandayo futhi njalo. Mfowethu uculile, wakhipha i-EP, wakhipha noma ngabe usukhiphe yini vele? EP ne-album khambani? Ngisacela ukuthi siwulungise lapho umbuzo. Mina ngoba ngisafika wena ngabami ngafika ngenza ama-track abawu-3. Mangicabanga kahle khona i-featuring engayenza, ngasebenza le insizwa ebizwa bethi u-WBT, insizwa yomSuthu edlala isitayile esifana nesami. Ngabuya ngasebenza
okay ngabuya ngenza i-album ke le engiyigaye last year ngoDecember yona engibuye ngayigaya ke last year album lapho ku-album umuntu engisebenze naye kakhulu ngisebenze lo Dwight Nkomo Ocula Maskandi ngisebenze naye yona insizwa engisebenze nayo kakhulu laphana kuleya ngoma okwamanje uDJ Sintu ule album elilodwa eliphume last year ngoDecember ngoba na unyaka nje uqalile bafowethu bakhala abalandeli bathi bacela okuncane mhlawumbe sibenzele so ngami sengithethe isinqumo ngi-DJ Sintu Sabantu ukuthi angibalethele nje i-EP so bafowethu i-EP yakhona iphumile ngicabanga ukuthi kusukela namhlanje kusiya le phambili ama-USB ayatholakala ka-DJ Sintu Sabantu i-EP iphumile inama-track awu-3 unumber 1 uthi hello bhuti isihloko sendaba unumber 2 utrack number 2 uthi imali utrack number 3 uthi bayizwile injalo i-EP yethu esinayo njengamanje. Yini osuyishintshile empilweni zabantu ingoma zakho zinamuphi umyalezo mhlawumbe umuntu ongathi eyilalela athole okuthile cha kanje ukuthi mawulalela ingoma zathi nje Sintu Sabantu yini uzovuka ithola mfowethu umbuzo omuhle kakhulu ke lo mfowethu mina ingoma engibuya ngidlale yebo ngidlala ihouse ngiyazi ukuthi abantu bayitshela ukuthi umudlala ihouse umyalezo ngeke uthole lapho bafowethu mina ezami ingoma ziyabhalwa bafowethu umyalezo khona umyalezo wakha umyalezo okuhlanganisa abantu umyalezo nje othando mangabe unenkinga lapho othandweni siyakududuza thina ngengoma uyayibona lonto umyalezo mfethu into ozoyithola njengamanje ungabe ufuna ukubona lento engitshela ngayo iya lapha kuma-YouTube ufike usearch ingoma zika DJ Sintu Sabantu ulandele nje yonke i-album ka DJ Sintu Sabantu uzozwa mfethu ukuthi lapha kunzima impela umlayezo mfethu angifuni nokuyisho leyo nto mfowethu nasi sizwe siyonakala manje mangakuthuma ngithi manje ngicela ukhulise izingane ezisakhulayo ngicela ududuze abafelokazi ngicela ududuze abasemajele ungathini nje kulabo bantu labo ucula nje mfowethu njengamanje ngikhuluma kukhona ingoma enamandla kabi lapha ku-EP ngicabanga ukuthi basezoyizwa abantu ngoba bebengakayizwa khona ingoma mfowethu laphana enamandla ekhuluma ngalabo abantu abanemali abashela ingane zesikolo emdala umuntu eyohlukumeza ingane ingane mangabe seyishelile iyabuya laphana engomeni iwimtshela ukuthi no bhuti mina ngisafunda isikolo ibuye yona imambani ke mayisibuye ijika ingena ngemali manje umntana ayifundisiwe impela ikhanda liqinile impela ufundisiwe umntana akangeneki ibisijika ithi yona imambane itshela umntwana ithi uzodla kudala wena uyayibona lona nginemali mina ngizama ukukhuza leyo nto ukuthi abayeke abantu ukuthi beshela iy'ngane zesikolo abayeke abantu ukuthi behlukumeze iy'ngane abayeke abantu ukuthi behlukumeze ogogo abayeke abantu bafowethu mina umuntu ozokhuza bafowethu udlame aluphele bafowethu sicela batshele emakhaya ukuthi wena DJ Sintu Sabantu utholakala kanjani ungena ku-YouTube ufuna ubhale ini ungena ku-TikTok ufuna ubhale ini ungena ku-Facebook ufuna ubhale ini mfowethu hayi siyabonga-ke lowo mbuzo mfowethu umbuzo omuhle kakhulu mina ngu-DJ Sintu bafowethu ngitholakala kanjena njengamanje ngitholakala kule namba ethi 079 139 0738 079 139 0738 ilapho engitholakala khona bafowethu kuma-call nakuma-WhatsApp ngibuye ngitholakale la ku-YouTube uvele ubhale DJ Sintu Sabantu umsebenzi ka-DJ Sintu uyawubona naku-TikTok DJ Sintu Sabantu naku-Facebook DJ Sintu Sabantu Instagram DJ Sintu Sabantu ngiyatholakala bafowethu okwamanje umsebenzi usatholakala ku-YouTube la kimi straight ama-USBs nawo 100 rand nje kuphela mfowethu okugcina nje siyayivala manje isho mfowethu unabantu abagidelayo iy'ngane amagidangoma mhlawumbe umuntu angayibiza ngendlela yakhe
uthini emntwini ofuna ukuzosebenza nawe amasango avulekile avalekile kwenzakalani lapho? Into engayisho njengamanje mfowethu ngathi kusavulekile ikhaya lisavulekile elisadinga abantu iqembu nje lisafikayo elisadinga ukuthi likhule nalo lisadinga abantu siyabadinga nanoma nje uphi umsebenzi onawo ungabuya lapho uxhumane nathi mhlawumbe sesibona ukuthi singasebenzisana kanjani sikhulekile zonke indawo mfowethu. Right mfowethu i-Anomath Media lena channel mfowethu esasungulayo uthini ebantwini ukuthi bayifollowe mfowethu sicela ama-followers unabalandeli angithi njalo uthini-ke mfowethu ukuthi besenze njani abantu? Into engayisho njengamanje bafowethu asiphumeni bafowethu siyo-check-a i-color mic laphana bafowethu iyatholakala kuma-YouTube iyatholakala kuma-TikTok yebo iyatholakala nje uzona zonke indawo bafowethu i-color mic ngiyabonga kakhulu bafowethu kwi-color mic ukuthi lami uyangithatha njengo-DJ Sintu yazongibeka ebalazweni kubantu bafowethu ngiyabagqugquzela njengamanje abalandeli bethu bafowethu ukuthi asibasaphotheni labo bafowethu sibakhuliseni ukuze nabo bekhulisa abanye beye phambili. Anomath Media sicela i-support bafowethu i-support siyabacelela bafowethu nathi singo-DJ Sintu Sabantu siyacela bafowethu i-support kogogo emakhaya kwabomama zonke indawo bafowethu u-DJ Sintu Sabantu uyalithanda ohlezi nithanda sicela nisaphote bafowethu Anomath Media lathi imisebenzi yethu ukuze sikhule phela sikhulisa abanye abafowethu abaculi ngiyabathanda bonke abafowethu uzona maskandi yonke imculo nje umhlobo womculo bafowethu mina ngimu-Afrika ngigoqela yonke imculo bafowethu hlezi nje ngibambene nabo bonke bafowethu noma ubani siyasebenza naye.